Talo whakitalo te DotTV au ko tile sa te o, whakatalo whatu whaki ki whanau Tuvalu e mai mō mai lunga I teneti. Mo te pone ka anono tāua ki tala ki lunga I te sautalanga te sui malunga o milika ki Tuvalu mo tino Tuvalu, te nofo manawa se o tino e whenua I tua o nako te masaki COVID-19, pena whaki mo tala o tā whaunga. Te sautalanga I lunga I te netia te sui malunga o Amerika ki Tuvalu, mo tino Tuvalu I te tae au nei ko koloa I te ngali. Kai tā waingina o nako mawhai o isi se taimi o sautala mata ki mata mo te sui malunga. Te polokalame tēnei ni whakatokaloa ne te ofisa malunga mai whiti, whakatasim te whaletusi o Tuvalu. Sawilu maki tiona me te katoa toanga. Te whaletusi o Tuvalu ne malongi nenda maliki a konga mai a konga lasanga mua mua, pena whuki whi Tuvalu mta maliki USB, whatasim whai a konga, ko la ni whakalongolongo whai patinga tsui malunga o Amerika ki Tuvalu, Joseph Sela. Te ofisa tokatasi mai te whaletusi ni whai me tēnei sa wanoangan whatoka ke mawhai ne tina Tuvalu o whai o te ofisili ki tsui malunga. Ko tēnei ro te polokalame mua ke mawhai o whai pati mai tea, te ambassador o te US ne I te lai Pacific I lunga I tea, I audience konei Tuvalu. Ngai mai se ko te shelf alato tēnei ia, e tui konei a mātou, me nei sa wala promote whuki ne mātou wa services alato ne, ki lunga ia. So si tino te lai manako access ki resources alato konei tau tino mātou konei. Sui mai te ministuli o a kokonga ni whatas whoki ilo te sautalanga tēnei, mo te pungai malunga te lai whakataua tamaliki ilo toi vai ngā polokalame pēnei, o mea tāua ko la ni whai patingina ni sui malunga o Amerika ki Tuvalu. O whai pati mai, a whē soa ni wala e mawhai nei o mai ki Tuvalu. Mawhai sila te rua mātua, ia tēnā te tongai ni mai tātou, kone ia na whē soa. A tamaliki, mena ne target audience whuki a mātou e tasi ne, se ngata fuai resources ko nei ne mawhai ne mātou o display ne, lunga mea tau scholarship ko English programs ne, a tamaliki whuki isi whuki ne roto resources ne educational games ko laia, e mawhai whuki ne lato o te maasani mātou e whai sāia kung tau activities pēnā ki whea ki lunga I tamaliki. Rara tamaliki o whai a konga sosecino, mena ne yusa mātou ne, te life o mātou, pēnā whuki te American Chef Tuvalu ko ne. Whai a konga lasanga mua mua ni whiawhia ki vai ngā polokalame pēnei, mai sei ko maua sa wanoanga mtamaliki a konga o sautala kai whakalongolongo ki whai patinga te sui malunga. Te polokalame tēnei expose a tamaliki wholiki, ki lunga I wanga me pēnei ne wala I mawhai o develop a tamaliki, ki lunga I melokoni leadership and confidence waki lato o mai o whai wanga polokalame pēnei. Mea ke whakaangai ne tātou te alofa te lae. Tai au mai ne lātou kona. Ki ne whainga ko laia, e mawhai e ne tātou o whakaasi tō anu, mawhai e o whakamalo singina tea, te whakatau nāsua tēnei o Amerika mo Tuvalu. Toko tase tamaliki a konga Tuvalu ni whatasi ki te polokalame kai whai mai me isi ki nana mea whone tauloto mai te sautalanga tēnei, mai se loko kilo ngā te sui malunga mo Tuvalu. The ambassador, Melika, ai sisana I konei Tuvalu, pela ai mafuki the future Tuvalu, ai e tamwhai malusi ke whai ana ngā luenga ko lai ana goals ko lai setinea ke whai konei Tuvalu. Te sui malunga I tena whai patinga ne whai me whakataua ki tena whai tūtau ngā somu Tuvalu, kai mai se iei ko ana whasosoani, te lai tasi mai iei ko te vaenga tēnei e whakatū ilo tui te whaletusi. Whamoemoenga ke mawhai o whakamaua mai ne tusi ni te ofisa malunga mo tamaliki wholiki. Te whaletusi e whakamoemoe ke mawhai o toi whasokon sautalanga pēnei mo te sui malunga I taimi mai mua nei. Sawilu maki tiona mo tala DotTV. Te akonga ko nauti e whakatawa ki nei a tamaliki ke tauloto a tū mo whaiwhainga whakatuvalu, mai ta whaloa wako a konga masani lato I loto I whale akonga. I te vai aso nei a tamaliki mo whai akonga ka awhia whakatasi te polokalame ki lunga I te whakamalosinga o tū mo whaiwhainga whakatuvalu, I o mo te Culture Week te la ni whakatele I loto I te vai aso nei. Te whai akonga toko tasi ni whai mai me tau wa kiloa te tauloto ne tamaliki a tū mo whaiwhainga whakatuvalu.
Ia ko te Culture Week ne makokong na mato ona ko mato e tau mo kai whakamalo sia tu mo kai whainga ne te lasinga ni o whānau a tātou ko rawien tātou ko uke a mea seilon nātou e wingaloa mo te boilonga o lātou mo whenua ko lani mai lātou mai leu ne ona ko tātou ko nei no ko tole te lau mua ne ke se kese a mea ne mai e tātou mo whenua mo boilonga tātou taki toko tātou ne ke lani manatua ka mātou whai ako ke whainga lātou te vai aso te ne. Te polokalame te vai aso o tū mo whaiwhainga whakatuvalu a Nauti Primary School ne ka mataloi ta songa fua mai te wasenga tasi ke ko ki te Form 2. A lātou ne vai ki lungai whenua a Tuvalu mo te whakamoemoenga ke whakaoti te aso lima matai ao. I loto i aso takitasi e tamali ke tau loto a tū mo whaiwhainga whakatuvalu ko lani whakatoka ngina ne whaiakonga. Kasi mātou ne kāmatau te vai aso kātoa tēnei ne mai te aso ngafua ke o katua ki te astai a te aso lima. Kai loto i aso konei, e tofulo te aso mo te activity e whai a te wasenga i ne. Kopolokalane te wasenga tasi mai te aso ngakua, lātou me whakaakoa ko whakaseasea ni whai akonga, i loto loi whale akonga ne. Pāna ki lo te whai akonga mona tamaliki te whakaseasea. Mātou whukilane a te whenua ko te class 1, te whenua lātou ko nukulaila, e sui ne lātou a nukulaila ne. Te la lātou e whailo whakaseasea lo te whenua te nukulaila ne, a kua komina ni whai akonga i loto i te taimia te ngana Tuvalu a lātou ne. E isi lo ni matau ko lai tau whai mātou whaulu i loto activities sa mātou kone ne. Ko te aso lua te wasenga tasi, lātou ne whai a pattern de la ko te craft a lātou. Dai whai a mea tau i matamariki, ne mai tamariki mo pula lātou vale ne. Pula kone i e o lai tu ai tau ta whapale. Mai tamariki mo loto pula, kai whakako kone loto whai a konga te whai ngau pattern a lātou i loto pula ne. Te lai lua a matau kone kawa nātou kone ko te mesa lātou, te whai ngau pattern, mo te craft a lātou ne. Te lan hai kone lātou o loto ula, mo tau a lātou ne. I loto i te vai aso nei, ne moli mau ne whai akonga te fia mo te loto nau o tamaliki o tau loto a tū mo whaiwhainga whakatuvalu. Se ngata fwoi tamaliki kai pēnā whuki a mātua, te la ko lawe ne whai akonga mātua ko olo atu ki te akonga o nono ki polokalame whakatele ne o loto whanau. Te whakamoemoenga mālunga lo te polokalame tēnei ke tau loto kai amanaiangina ne tamaliki a tū mo whaiwhainga whakatuvalu, ko lai tau o tausi kai pui i mea mangalo atu. Se ngata fuai whanawhuti nei a te nofo se toka i te tūlanga o te masaki tēnei ko te COVID-19, a tina whoki whenua i tua tamaliki ni manawa se whoki lātou i te longonga i tāla o te masaki whakamataku tēnei. I nukulai a mātua pēnā whoki mo tamaliki, i manawa se whoki ki te whakamataku o te masaki pis tēnei. Tau whaiva Andrew mo te tala katoa. A te tūlanga te nofo manawa se, te la e nofo mo tine i runga whanawhuti nei, e tai pauloa mo te tūlanga ne oko ki ei a mātua i te whenua tēnei ko nukulai. Toko tasi o mātua ne whai mai, me se tūlanga manawa se ki loa i te longonga tātou i te masaki tēnei. Hei milo ne lango nei i te masaki tēnei, lango nalo o la te manawa se me te mataku, te la me se mātua, haue manawa se roki aku tama, e tama fōliki, e sina kutama ko la e nofo mau mo au, lango na kiro te manawa se mo te pole o te loto, mo te nau o te loto, ke whoki mai ki whea, ki nukulai nei. Se ngata fo te manawa se i mātua, kai pēnā whoki ki tamariki fōliki, mai se lo ki tamariki a konga. Nanga mai time tēnei te whāmai, ana mataku, wawe manawa se, ana i te mea māko mai ki te wati whenua fōliki tēnei tūhana. Nanga me masaki, ne mataku kakau ne pole, te māko mai ki lunga i tau whenua, ana i se ki wati whenua e fōliki dao ni mataku, kau whukine e pole iau makapati e whamai tēnei. Leo leana ni whai mai, me ka inga i nukulai e nofo whokiloa mo lotou whakatokotokanga i te puipui mai te masaki tēnei. Iana pati, me tēnā ka inga e isi los whakatokanga ki te puipui o lātou ma pokotia. Hai miro tēnā neo koka i ke langona neo ka te tala tēnei, au nei whailo ki toku ka inga ke move ki te moto. E se mtou whakatokanga ke olo mātou tā se mtou whale i te moto. Mo whaila i e o sa i e a mokopuna fōliki, mo tamaliki ki te masaki tēnei. Ka whai e ko au mai te masaki ki te whenua, ka esi se sua wala ni whai e o sa o mātou. Ko tele atu mātou whakalafi atu ki se moto tai mau atu mai te whakaito nono tēnei whea i whangau wanei ne. I te taimi a te masaki se ki oko mai ki Tuvalu, kai ko te matanga aluenga te ola lei,
pena whaki mo komiti whautua te COVID-19, ko nei loa e whai o lo tau tūsanga, ki te puipuinga tatu whenua, mo ai pisi mai te masaki tēnei. Tasi o whakatokanga o te pononga tua koi, te la e se me whai ni wakalele o mai ki tatu whenua. Nukulai e tasi katoa mo whenua Tuvalu, ia nao whanga o puipui te whenua mai te masaki tēnei. Tau whai ventu matala DotTV. Kai mo tala o tā whaunga, a whi pakinga te volipolo mo te ipua te meis lua whelua sfulu mai te aso nafi ki te aso nei ne tele leiloa o na aso e lei. Li pōti e whai mai me te aso nafi e tolua whi pakinga tāngata i timu a B, ne whai ka e tas te whi pakinga timu whawhine i A. I whi pakinga o te aso tolua nafi i te kodna patasi, ne Silia Police B i te na suafuna awhiti B, tolua na seti ka e se ai. E pēnā whuki te whepakinga i te kod lua i te wāsia o nuk whetau B1 mo te timu o te health tāngata ne whanoga tōloa mo nuk whetau a seti. I te kod tolu ne whakatakawale ne te timu Ocean Boys B1 tēnā soa ko Wakanda e tolua na seti kai se ai a Wakanda. A whepakinga ne whakasoko ki te aso nei, kai i te moli maua komiti whakatele tā whaonga me tele leiloa a whepakinga, kai mai se ko matea tāle ni fō mai kalapu fō ko la ni whakamaola tō timu mo te whapakinga tēnei. Mea nego te vai aso mōmua whepakinga te volipolo, te la e whepakinga e whaifua mai te aso ngafua ki te aso lima, kai malolo i te aso no. Kai mo te toe tala, te malai tā whao Tuvalu nei taki te whakawhiawhi nei i tino mai moa, ko lai olo mai moa kai whakamalosi alo tō timu e whepaki te lakapi taki tino ngā fulu mo toko lima. Te whepakinga i te awhiawhi nei ne whai te wāsia nuk whetau Eagles mo te timu a te Tupamba. Tēnei te mese tēn loko mo te kātua toanga. Te whapakinga i te lua o te lao ni tolu o te lakapi taki tino ngā fulu mo te toko lima, ne whai te whakawhiawhi nei te wāsia te kalapu mai alapi te Tupamba o te kalapu nuk whetau tamanuku Eagles. Se fōwhongina loa te vela o te whapakinga tēnei, i te mālosi o te awā timu ko nei te taimi ne whai te tāwhaunga. Se ngata iei, ako miti ko lai tausina na tō te tāwhaunga, kōko loa te whakamālosi o whai ki te mea me whai ni lato o whai ki te lei te tāwhaunga. Ne mōli mauni te DotTV e te awā timu ko nei, ni whakaotio tilo alo tō mālosi i tāwhau ki te mea me whai ni lato o whai. Te sui toko miti whai tāwhaunga ne whakamatala mai nei a me i te awā timu ko nei e pau pauloi te mālosi i te taimi ni whai te tāwhaunga. Tasi o pakinga mālosi te wā COVID-19, ai tawhawhoki te teste nino. Ane pakimai runga ja, Tupamba i tau, no te tamanuku Eagles. O nei la kai o te wā timu ko nei ne mawanlau te teste ni. Tupamba i tau, ne tolu ana penalty. Tas te ana drop goal, ane wawa i runga te furukai ana, fururua ana points. Tamanuku, e rua ana try, tas te ana tapa ne miss, ane whanakawhoki i runga ja, fururua. E pau te wātim te whiwhi ni, kai tō teste pānga te style, tai o pakinga mai runga te tō whanga Rangers, me te tō tēnā te Newtown Sharks. Te whepakinga o te lao ni lua e whakatautau ki whakasoko tai au, i te taimi māsani loa i te wāsia te tō whanga Rangers o te Newtown Sharks. Te mesa te loko matala te DotTV. Ko nā la tala te DotTV me te pō nei, whakawhitai me te mai mō mai, ke manuia te pō, kai tō whā.